Pramotani Mandai Block Committee ni bisingo khobjak patni khurumpuy ketal khayi जों oro Pramotani bini buri bedek PWF sikla bedek YTF ni bini karak khayi patni bai khurumpuy village ni notui kaisa amchai inka patni khurumpuy abo जों bini amchai committee khajaka mo amchai committee khajakmani no rugui tabuk ta kisa pore oro patni hatio जों kaisa lukukutum pandabo nungjaka lukukutum pandabo जों kaham kai political social economic everything state ni notui chini netitro kok sanai naithok kai committee khajaka strong committee inka somai tangrukha oro chini MLA manjaka borong golangjit Sapna Deborma Mandai block tabubo president chini Subud Deborma tai oro chini senior leaders rok Rangchak Kathang Jombu Tohsil Buri Bodol ni bisingo ko Dina Rani Song Dipali Deborma district member PWF ni jotono manjaka oro payi जों oro kok kolok salia chini kaisano slogan nai somai tangjak tini ni mo committee rok chini thinango thangnani bagui o hasteo amani hasteo asemani hawo जों tabuk je state tongmani abono bifurcation khayi जों alada tiprasa majority ganang 80% 90% tiprasa simi o area khayi separate state khaime asak jora mo toba जों khlai thangnai hini ini somai tangai abono ka tini mul amba Sir, tabuk ko video ko khlai tangai ko khlai tangai abo ni system ki dorte bajar tabuk bubagra belai khang wanama singcha khayi tabukni kendro hapang tongnai rokno bubagrani sago isoni no phan tongo bumtiki convince khlaiyi kendro sarkar tabuk kwbangma yaphano tabukni bisingono ha khagi yaphano ha khagnani prai 70% samung haba doma hake tabuk kok tablai tongayo final ungsugyako draft khai tongayo जों खोनामनि मते ke mo draft to ADC area ni hani joto power ADC o yaphar jungnai tabuk जों ADC yago land tongphano Tripura hasteo kaisasi Tripura land revenue and land reform bumi sanskar ebong bumi unko ain kaisasi o ain no tabuk সংশোধন khayi ADC area ni hakai ADC yagon yaphajak chinai amtirok forest area tongo total Tripura ni chini je ayoton 68% ADC ni area hunpano 68% to kom mani 60 above % bolong reserve forest oro kebo tongo mayo abolo karibo proposed forest ni tongo doni proposed reserve forest abo Tripura ni bolong department forest department uram unko abolo nobo kisa kai forest reserve tongmani no proposed forest reserve tongmani no kisa khagui sobai chini ADC area ni jate public ngo rimana tike amtro khanyani chaito guitong ADC ni yaphao fan phayakai hey diba no fund no development fund krika kun development khainiya planning fund khaidi planning simi khaito noi rang kri hinke execute khainiya rang phane lama kaisano Tripura hasteo Bharat borsho Delhi ni rang phaimani jotto hasteni mukhya sachib ni mungino rang phayo chief secretary ni mungui chini Tripura o ADC ni yago ADC ni rang tonghono direct rang sokaya rajya sarkar ni yago phaise ADC ni yago rang phayo noro nukhana February mas ni जों 7 तारिख 8 तारिख से ADC ni कर्मचारी रंग जों बेतन दैमानो राज्य सरकार पकड़ दावै खोनानादि सनिनादि हिमां दंगो नों 1 तारिख दहाय आफानो 2 तारिख दहाय आफानो 3 तारिख दहाय आफानो 4 तारिख दहाय आफानो 5 तारिख 6 तारिख दहाय आफानो 7 तारिख ले नों ADC ni rang mar hokona bli अब ADC ni banta rang yakai no rang boron hokaba abte ke thungu tungu boni bagai tini kokkai राज्य bo tini yagon tongnai separate yasak jola ADC bo tini yagon tongnai ADC ni rang ke direct khumulong ro hochidi that is direct funding system abrong tei sintabu movement lo khai tongai kaji Delhi ni news যথেষ্ট bubagra time to time niya bo bubagra be kok sai payo duita sowa duita samoyo bubagra bo mokong no sawo draft
tabuk cengui tongo phainjalung jako jeng salkisa ulo tam drap khajaka abo tini MLAs rok tini MDC rok ADC ni jato abono karibo tini warriors rong abo song phunuk jagan abo naibaya kobayi doti dakti mansak asung chung khanin cha togui tongo